nibyo rwose ndabaramukije kandi mbifuriza kugubwa neza muri iki gitondo cya tariki 22 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025 aho nongeye kubifuriza kugubwa neza mu bice bitandukanye muherereyemo abari mu gihugu cy'u Burundi haba ku bari mu Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye mbifurije kugubwa neza. Magingo yanga rero tukaba tugiye gukurikirana akantu ku kandi ku makuru akomeye cyane dore ko bitoroshye amakuru aramutse mu by'ukuri avugwa cyangwa se amakuru agezweho mu bice bitandukanye. Bibutsa ko yumva kuri mikoro amazina yanjye ni Bosco, abataramu n'abataramukazi mudukurikiranire mwese ndabaramukije hano kuri Region Info. Ku bantu mwamaze gukanda subscribe murakoze cyane kandi mukomeje mu by'ukuri kudushimisha, ari nayo mpamvu mbwira bamwe badukurikirana rwose batarayikanda ko mwabasha kubikora. Ni kuri buti tukura naho kandi ku bantu mwamaze kunyarukira muri group yacu ya WhatsApp sayuti kandi murakoze cyane namwe. Ni mu gihe kandi n'abatarabikora bashaka link baza kureba muri comment bakareba link twabashiriyemo ya mbere ubundi tugakomeza gahunda ya songa mbere. Ni kuri Region Info rero muri iki gitondo tukaba tuje kugaruka ku makuru akomeye cyane. Emir wa Qatar nyuma y'uruzinduko yari yagiriye mu Rwanda yaje kugera rero no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gusa uruzinduko rwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri rukaba mu masaha makeya rusize ruhinduye ibintu bikomeye cyane. Hari amasezerano agera kuri 6 yashyizweho umukono yasinywe hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na Qatar. Ibi byaje guhindura imvugo yaho ibintu byaganaga mbere yuko uyu Emir wa Qatar agera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze gusora itangazo ry'igitaraganya. Ni itangazo kandi nanone ryitezweho byinshi ku bijyanye n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo haba kuri Kigali ndetse na Kinshasa. Ese ibi bishobora kugira ingaruka ki ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma cyongeye kuri koroza kuri ubu ngubu mu itangazamakuru hirya no ku isi hose? Ni mu gihe kandi guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yongeye gutangaza ndetse no kwereka isi yose ko yiteguye kwisubiza ibice byose byafashwe n'umutwe wa 23 ku mbaraga zose cyangwa se ku kiguzi cyose gishoboka. Hanyuma rero aya makuru nayo turaza kuyagarukaho. Buze kunyemerera kandi tuzi no gukomoza ku bijyanye n'imirwano ikomeje kugenda yumvikana mu bice bigiye bitandukanye byahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko magingo yanga nkuko amakuru ari kutugeraho muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano yakomeje mu midugudu imwe n'imwe. Igisirikare cya leta ya Kongo haraho cyahagurukije indege naho kandi umutwe wa 23 mu by'ukuri ntabwo wigeze usiba bushyitsi ngo wite ku kuba Emir wa Qatar muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ahubwo basukuye imirwano ndetse n'ibitero byabo basatira tumwe mu duce two muri teritwari ya Walikale. Ibi nabyo ndaza kubireba ndetse n'ingaruka bishobora kugira kuri mutwe. Hanyuma rero munyemerere muri iki gitondo duhere kuri uyu Emir wa Qatar muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'amasezerano agera kuri 6 natangiye nkubwira yamaze kuba yashyirwaho umukono hagati ya Kinshasa ndetse na Doha. Ibintu bihinduye isura aho icyerekezo cy'ibintu birimo kugana hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo umutwe wa 23 ndetse leta y'u Rwanda kurikirwa amasezerano ya Doha ndetse na Washington, ndetse kandi nanone hakazamo uruhare rw'abayobozi bagiye batandukanye bafite mu by'ukuri gushyira mu bikorwa ibijyanye n'imyanzuro yari yose igomba gufatwa. Bisa nkaho birimo biragenda bihindura icyerekezo ndetse isura n'ishusho ku buryo mu minsi iri imbere abo umutwe wa 23 batashobora kuba mu by'ukuri batazatinya kujya imbere y'itangazamakuru bakavuga ko bagambaniwe nibabasha kubyerura. Ariko kandi nanone mu gihe bavuga ngo akaruta kandi karakamira. Kuri ubu rero nkaba ngiye kugaruka ku nkuru ikomeye cyane igaruka ku masezerano agera kuri 6 ndaza kukubwira mu by'ukuri buri point imwe ku yindi hagati y'ibyasinywa hagati ya Qatar ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uruzinduko rero akaba ari uruzinduko rwongeye gusiga indi shusho ndetse n'indi sura ikomeye cyane. Nyuma ya Kigali, Emir wa Qatar yaje kwakirwa i Kinshasa. Abenshi bari kwibaza bati se n'iki cyaba kimugenza nyuma y'uruzinduko mu Rwanda kuwa 4 aho yagiranye ikiganiro bwite na Perezida Paul Kagame
w'u Rwanda. Umukuru wa Qatar yakiriwe na Kinshasa kuri uyu wa gatanu, aho yakiriwe kandi akaganira na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani niwe emir, umutegetsi mukuru wagereranwa na perezida muri za Repubulika wa mbere wa Qatar. Nibwo bwa mbere asuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nayo mpamvu ishobora kuba inkuru kurusha uko uyu yari yageze mu Rwanda, kuko bitari ku nshuro ya mbere nk'uko bivugwa na Tina Salama, umuvugizi wa perezida wa Kongo, niwe wemeje ko uyu Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani emir wa Qatar nyine yageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu Al Thani asuye ibihugu byombi mu gihe Qatar yashyize umuhati mu biganiro bigamije kugera ku masezerano y'amahoro hagati ya leta ya Kinshasa ndetse n'umutwe wa 23 ibisa n'ibyananiranye kugeza ubu. Tina Salama, ubwo ndimo ndavuga ku byavuzwe rero n'umuvugizi w'ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi. Tina Salama yatangaje ku rubuga X ko uru rwose rwitwa Twitter ko uruzinduko rwa emir wa Qatar muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rujyanye no gukomeza umubano w'ibihugu byombi by'ibishuti mu by'ubukungu. Ibinyamakuru muri Qatar bivuga ko emir w'iki gihugu yagiye mu Rwanda gukomeza umubano w'ibihugu byombi bifitanye ushingiye ku bufatanye mu by'ubukungu. Ibiro bya Perezida w'u Rwanda bivuga ko Perezida Kagame yahaye inka emir wa Qatar ubwo yamwakiraga mu rwuri rwe ruri aho bita Kibugabuga mu karere ka Bugesera, nk'ikimenyetso cy'ubushuti, kubahana n'umubano ukomeye wabo bombi n'ibihugu byabo, nk'uko rero byakomeje kugenda bigaragara. Reka duhite twinjira rero mu makuru akomeye cyane cyangwa se mu nyandiko noneho zikomeye cyane muri page ziremereye kuri ingingo y'uruzinduko rwa emir wa Qatar. Aho ruzingiye rero ni ibyaje kuba nyuma y'uko emir wa Qatar ageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkeka ko uruzinduko mu by'ukuri uyu emir wa Qatar yagiriye mu Rwanda ntabwo rwigeze ruvugamo amasezerano cyangwa se ikindi cyane cyose usibye kuba uyu yaragawe inka n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu rwego rw'ubushuti. Ageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ibintu byaje guhindura isura. Byari ryari? Ni ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki 21 z'ukwezi kwa 11 nibwo byaje kumenyekana Qatar ku masezerano 6 yasinwe arimo mu by'ukuri gukuriraho visa impande zombi. Ubu ku munyekongo cyangwa se ku munyekatari ku bijyanye no kugendanirana icyitwa visa cyamaze gukurwaho. Hari andi ajyanye n'inkunga ku mushinga wo gutanga ubufasha mu gutabara ndetse no gufasha nyine abagizweho ingaruka n'imirwano cyangwa se n'ibibazo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igenda icamo bijyanye n'ubukungu, ubwikorezi ndetse n'ibindi, yewe n'ubufatanye mu by'umutekano. Ibi byose bamwe batangiye kuvuga ngo n'uburiganya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Qatar ngo baba bakoze, ariko ndagira ngo nkwibutse ko iyi ni imikoranire. Umutwe wa 23 uvuga ko ngo yaction wagize cyangwa se uburyo witwaye ku bijyanye n'imikoranire yabaye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Qatar. Bavuze bati ni gute twebwe duherutse gusinya amasezerano, mwebwe mukaba mwasinye amasezerano ruhinga nyuma na Kinshasa, kandi duherutse gusinya amasezerano hagati yacu n'umutwe hagati yacu ndetse na Kinshasa, tugasinyana namwe na Qatar. Ati none muciye ruhinga nyuma muraje musinyanye amasezerano arimo ingingo zirenga 6 na guverinoma ya Kinshasa. 23 iti turimo turagambanirwa. Umwami wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yagiriye uruzinduko rw'akazi i Kinshasa kuri uyu wa gatanu tariki 21 Ugushyingo. Yakiriwe na Perezida Felix Tshisekedi muri CETD Union Afrique. Amasaha 28 gusa nyuma akiva i Kigali niwe yahitiye. N'uruzinduko rwe rwa mbere mu mateka agiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rwa leta ya Kongo uruzinduko na amateka kuko ari bwo bwa mbere umwami wa Qatar asuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikaba bigamije gutsura umubano ndetse no gukomeza ubufatanye, umva intego ndetse cyangwa se impamvu y'uru rugendo, gutsura umubano ndetse no gukomeza ubufatanye mu bukungu hagati y'ibihugu byombi, hagati ya Qatar ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo muri kubyumva nyuma y'ibiganiro na Perezida Felix Tshisekedi amasezerano 6 yasinywe niyo yabaye mu by'ukuri cyangwa se asa naho yabyukije uruntu. Abantu baravuga bati Qatar iratugambaniye. Ubwo ni 23. Ati aribanda ku nzego zitandukanye ni amasezerano z'igihugu zirimo ubwikorezi, ubutabera, imibereho myiza, ububanye n'amahanga, umutekano ndetse n'ibijyanye n'urubyiruko.
ku ruhande rwa leta ya Kongo abashyize umukono ku masezerano ndagira ngo nkubwire akantu ku kane cyangwa se details ku bijyanye n'uburyo n'aya masezerano yasinywe. Ntabwo uyu munsi ndibuze kuza nshaje, ahubwo ndaza kujya muri details nkubwira akantu ku kandi. Abari bicaye ku meza y'ibiganiro hagati ya Qatar ndetse na Republika Demokarasi ya Kongo nyuma y'umukuru w'igihugu bari bafite amabike, nibo bo bagize barya bandika kuri aya masezerano. Ku ruhande rwa Kongo abashyize umukono ku masezerano barimo bita Jean Pierre Bemba Gombo, uyu muramuzi niwe mu by'ukuri wo bitaga Ikabombo Mudomvaita yasimbuye ku buyobozi bwa Minisitiri w'Ingabo. Uyu ni akaba mu by'ukuri yasinye ariko mu mwanya wa Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ubwikorezi. Ngira ngo kukana murimo murakumva. Hari harimo bita Trice Kaikwamba Wagner, uyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ngira ngo mwese muramuzi. Hari harimo Grace Emietinyo, Minisitiri w'Urubyiruko ndetse n'ubukangurambaga mu gihugu. Ku ruhande rwa Qatar Dr Mohammed bin Abdulaziz bin Salah Al Khalifa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, yarahagije gusa kugira ngo ashyire umukono ku byemeranyijweho mu gihe yarari kumwe na Emir wa Qatar. Bikoye muri amasezerano mu by'ukuri twabikize ku murongo ko ari amasezerano 6. Ndagira nkubwiye puwe ku yindi. Amasezerano arimo ibyiciro 6. Ingingo ya mbere, aya masezerano harimo amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye n'ibyambo hagati ya Qatar Port Management Company ndetse n'icyo bita Mani Qatar ndetse n'icyo bita Onatra SA yo muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ayo ni amasezerano ubwo twavuga ko ni irya mbere. Irya kabiri ni amasezerano y'ubutwererane mu by'amategeko hagati ya Minisiteri z'Ubutabera yaba ya Qatar ndetse na Republika Demokarasi ya Kongo. Amasezerano y'ubutwererane mu by'amategeko hagati ya Qatar na Republika Demokarasi ya Kongo ku rwego rwa za Minisiteri. Gatatu, amasezerano yo gukuraho visa ku bafite pasiporo z'abadiplomate ndetse n'izidasanzwe ku mpande zombi hagati ya Republika Demokarasi ya Kongo ndetse na Qatar. Hari amasezerano y'ubufatanye hagati ya Qatar Fund for Development ndetse na Minisiteri y'Imibereho Myiza muri Republika Demokarasi ya Kongo ajyanye no gushyigikira umushinga w'ubutabazi bwihuse mu kanyo zitandukanye cyane cyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha akaba ari naho haziramo ifungurwa ry'ikibuga cy'indege. Iyi ngingo y'amasezerano y'ubufatanye hagati ya Qatar Fund for Development na Minisiteri y'Imibereho Myiza muri Republika Demokarasi ya Kongo ajyanye no gushyigikira umushinga w'ubutabazi bwihuse. Ubutabazi bwihuse niho haziramo ingingo y'ikibuga cy'indege cya Goma ndetse mu byongereho muri ingingo ngo by'umwihariko cyangwa se cyane cyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ngira ngo ubwo murabyumva. Tugeze ku rya gatanu, amasezerano ku bufatanye mu rubyiruko ndetse n'imikino, imyidagaduro n'ibiki byose. Urubyiruko narwo ntabwo rwigeze rusigara inyuma, rwatekerejweho. Hari amasezerano ajyanye n'inama n'ibiganiro bya politike ku bibazo byitaweho n'impande zombi hagati ya Minisiteri z'Ububanyi n'Amahanga. Aha rero niho ruzingiye kuri rya gatandatu, amasezerano ajyanye n'inama n'ibiganiro bya politike ku bibazo byitaweho n'impande zombi hagati ya za Minisiteri z'Ububanyi n'Amahanga. No kuvuga ngo hanga rero niho haziramo ibyo bibazo byose by'umutwe wa 23. Ubwo Qatar yamaze gusinyana na Republika Demokarasi ya Kongo ubufasha ko Qatar igiye kuba umufasha wa Republika Demokarasi ya Kongo muri izo diru zose z'ibiganiro bya politike, ibiganiro ku bibazo biri ku ruhande rw'igihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo ubwo murumva ko mu by'ukuri aho ibintu bihagaze, murumva uko ibintu bihagaze. Valerie Kabeya, ambasaderi wa Republika Demokarasi ya Kongo muri Qatar, yavuze ko aya masezerano ari intambwe ikomeye mu gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Kandi koko ati ni umunsi w'amateka yo kwakira ku nshuro ya mbere nyiricyubahiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani i Kinshasa. Ni ishema rikomeye. Kongo na Qatar basinya amasezerano menshi azakomereza kubaka ubufatanye. Nubwo ku bugaragaro ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo bitagarutsweho, bamwe mu bareberera hafi politike mu karere bemeza ko ari byo byibanze mu biganiro hagati ya Perezida Tshisekedi n'umushyitsi we. Nuvuga ngo nicyo kintu cyabaye, nubwo bitigeze byerurwa mu masezerano ngo bishyirwe ku karubanda nyine
bavuge mu mazina, bavuge nuza mu mazina yazo, ariko bati nubwo ku mugaragaro ibibazo by'umutekano mubi mu burasirazuba bwa Kongo bitagarutsweho, bamwe barebera hafi politike yo mu karere bemeza ko ari byo byibanze mu biganiro byabaye hagati ya Tshisekedi ndetse n'umushyitsi we Emile wa Katari, nubwo byagizwe ibanga. Uruzinduko ruje umunsi umwe nyuma yo kuva i Kigali no mu gihe gito nyuma y'amasezerano y'ingingo ngenderwaho yasinywe hagati ya leta ya Kongo n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 zishyigikiwe bivugwa ko cyangwa se zishinjwa gushyigikirwa n'u Rwanda. Nkuko bivugwa, ubufatanye bwa Katari muri uru rwego bwatangiriye ubwo umwami Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yakiriye i Doha Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Kagame, ndetse Kinshasa yemera gufungura umuyoboro w'ibiganiro n'umutwe wa 23 guhera muri 2025. Impande zombi zakoze ibiganiro byinshi Doha mu mutuzo n'ubushishozi, byakurikiwe no gusinya amasezerano y'ingenzi agiye atandukanye bizwi nka framework. Intambwe imaze guterwa ishingiye ku masezerano y'ingenzi yasinywe Doha ku itariki 19 Nyakanga 2025 yashyizweho fondation nshya yo kubaka icyizere. Mezi akurikiraho ibihugu byombi byagiye bishyira mu bikorwa ibintu bikomeye birimo gusinya ku masezerano yo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano tariki 14 Ukwakira, ndetse n'amasezerano yo kurekurwa abafunzwe 19/2025 nanone n'amasezerano igiye atandukanye. Kugeza kuri ubu ngubu rero ibijyanye na leta ya Kongo umutwe wa 23 u Rwanda ndetse na Katari, ngira ngo mwumvishe noneho ishusho yabo bihagaze nyuma yuko Kongo isinye amasezerano mu by'ukuri menshi cyane n'iki na Katari. Umutwe wa 23 sinzi uko uza kwitwara kuri iyi ngingo. Ubwo reka duhite twinjira nanone mu makuru yandi akomeye cyane, imwe mu zindi ngingo rutura cyangwa se zidasanzwe. Iyi nayo ni ingingo mu by'ukuri nabateguriye, ngira ngo nayo tuyigarukeho. Urasabwa kutaza gukura rwose ahangaha kugira ngo wumve neza uko ibintu bimeze. Leta ya Amerika yatangaje ko kuwa 3 no kuwa 4 i Washington DC hari hateraniye inama ya 4 y'itsinda rihuriweho ryo kuyobora ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ikaganira ku cyiciro cya kabiri cyo gushyira mu bikorwa ayo masezerano yasinywe muri Kamena cyangwa se mu kwezi kwa 6 uyu mwaka. Izi nama zihuza itsinda ryiswe Joint Security Coordination Mechanism cyangwa se GCCM mu mpine, ririmo abahagarariye leta ya Kongo, u Rwanda, Amerika, Togo n'ubumwe bwa Afurika, zigamije gushyira mu bikorwa umugambi wo kurandura umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali hamwe n'u Rwanda kureka ingamba rwafashe z'ubwirinzi nk'uko biri mu byumvikanwe mu masezerano basinye. Washington ivuga ko icyiciro cya mbere cy'inama za GCCM cyari kirimo ibikorwa byo gusangira amakuru y'ubutasi n'amakuru ku bikorwa bikomeje bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo gukangurira abagize FDLR gushyira intwaro hasi bagasubizwa iwabo. Itangazo rihuriweho ryatangajwe n'ububanyi n'amahanga bwa Amerika rivuga ko inama ya 4 ari naryo shingiro y'ibyo turi kugarukaho. Nuba ngo itangazo rihuriweho ryatangajwe n'ububanyi n'amahanga bwa Amerika rivuga ko inama ya 4 ya GCCM yateranye mu minsi 2 ishize yatangiye kuganira ku cyiciro cya kabiri cy'uyu mugambi kirimo gushyira mu bikorwa kurandura FDLR n'u Rwanda gukora ingamba zarwo zo kwirinda mu duce tugenzurwa na leta two muri teritwari ya Walikale na Kivu y'Amajyaruguru. Muri ibi byumweru hagiye humvikana ibikorwa byakorwaga n'ingabo za leta byo gukangurira abarwanyi ba FDLR gushyira intwaro hasi no kwishyiriza MONUSCO bagasubizwa mu gihugu cyabo. Muri iyi minsi abarwanyi ba FDLR babarirwa muri za 40 n'imiryango yabo bishyikirije ingabo za MONUSCO zibasubiza mu Rwanda. Gusa umwe mu bavugizi b'umutwe FDLR waganiriye na radio RFI avuga ko ngo badateganya gushyira intwaro hasi no gutaha, ko bashaka kugirana ibiganiro na leta ya Kigali, ariko leta ya Kongo yo ibyo yasabwira kubikora kandi birimo biratanga umusaruro. Amasezerano ya Washington ateganya ikoreshwa ry'imbaraga mu kurandura umutwe wa FDLR mu gihe byabaye ngombwa, gusa ntihazwi neza uko ibi bizakorwa n'igihe bizabera. Imihate ya mbere yo gukoresha imbaraga mu kurandura uyu mutwe yawuciye intege ariko ntiyawushenye burundu. Abasesenguzi bavuga ko kunanirwa kusenya biterwa no ko benshi barwanya umutwe bashobora kwiyoberanya nk'abasivile igihe batangiye kubahiga hakoreshejwe imbaraga. Ibyo bikarangira
mu by'ukuri bongeye kwisuganya mu gihe biba bihagaze. Leta y'u Rwanda yishinje ya Kinshasa gufasha umutwe wa FDLR, ibyo Kinshasa yakana. Ku gukuraho ingamba z'ubwirinzi rero u Rwanda rwafashe ibi leta ya Kinshasa bisobanura kuba u Rwanda rugomba kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo, aho ivuga ko zaje gufasha umutwe wa 23. Oni Kinshasa na bimwe mu bihugu by'uburengerazuba bivuga ko badashidikanya ko u Rwanda rwereje ingabo ibihumbi gufasha umutwe wa 23. Ibi leta y'u Rwanda irabihakana. Washington ivuga ko inama ya GCCM yishimira intambwe iherutse guterwa i Doha muri Katari hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa 23, kandi ko abagize GCCM bemera inyungu ziri mu gukomeza isano ya hafi iri hagati y'inzira za Doha na Washington mu gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Imirwano muri Walikale na Masisi irakomeje hagati aho, ariko nubwo umuhate w'amahoro ukomeje i Doha ndetse na Washington, imirwano cyane cyane mu bice bya teritwari zirimo Masisi, Karehe, Walikale, Walungu mu burasirazuba bwa Kongo iracyakomeje, kandi ingaruka zayo zikomereye abaturage b'abasivile. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubutabazi OECA rivuga ko impunzi zirenga 10,000 ziva muri teritwari za Masisi, Karehe zahunze imirwano mu byumweru bishize zihungira muri groupement zirimo Walowa, Rwanda muri teritwari ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Bitewe nuko inyeshyamba z'umutwe wa 23 zikunze kuvuga gukurikirana abaturage, bivuga ko ngo baje gukora ibyo bikorwa bitwikira impunzi bagera muri aka gace. Imirwano ikomeye ishyamenyije umutwe wa 23 n'abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'ingabo za leta muri iyi minsi yumvikanye cyane cyane muri teritwari za Masisi mu duce turimo Oso, Banyungu, Katoyi, uduce duhana imbibi na teritwari ya Walikale. Buri ruhande rushinja urundi ko ari rwo rutangiza ibitero kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano bumvikanye i Doha, ndetse mu gihe bakirimo kugana ku masezerano y'amahoro arambye. Iyo nayo ni inkuru nari naguteguriye mu by'ukuri nyuma y'itangazo nari maze guca iryera rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyine bavuga bati kimwe ibintu bigomba kugenda gutya cyangwa se na gutya na gutya. Ubwo hari ku bijyanye no gushyira mu bikorwa amasezerano yo gusenya ndetse no kurandura burundu FDLR, gukora ingamba z'ubwirinzi. Ibyo nibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo bagarukaho, ngira ngo murabyumviye haraguru uko tubigarutseho byose. Hanyuma rero nagusezeranyije ko tuza no kugaruka ku bijyanye n'imirwano yakomeje kugenda yumvikana mu bice bigiye bitandukanye, nyuma yuko kandi Kinshasa yamaze kugaragaza ko ku giciro cyose gishoboka, ku kiguzi cyose gishoboka, bagomba byanze bikunze kuba mu by'ukuri bakwigarura ibice byose umutwe wa 23 wafashe. Muri urwo rwego ku munsi w'ejo bivuga ko Sukoyi ubugira kabiri yaje kurasa kuri Twirwaneho, ndetse bivuga ko umutwe wa 23 Twirwaneho bivuga ko na Radio Tabara na FNL yanze abamima barimo bagerageza kwerekeza muri Crimea, ndetse ariyo ntego ngo bafite, ariko kubwizo mpamvu Sukoyi yaje guhaguruka ubugira kabiri, ndetse ngo yaje kwangiza bikomeye cyane mu by'ukuri, cyangwa se yaje kuba yatera akababaro gakomeye cyane abo muri uyu mutwe, nyuma y'uko rero harashwe ku buryo budasanzwe. Aho ngaho ni muri iyi misozi ya Fizi wa muntu we, aho bita Rwitsa Nkuku. Anga muri utu duce twazamukiye bivuga ko haje kubaho ikintu bita mu by'ukuri iraswa rikomeye cyane. Tukiri kandi nanone ku yandi makuru akomeje kugenda amenyekana muri iki gitondo, nkuko bikomeje kugenda bigaragara, ishusho y'ibiri kujya mbere hagati ya Katari ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera mu masaha make yatambutse ihinduye ibintu, yaba ku kibuga cy'indege cya Goma, yaba ku mirwano yabaga, yaba ku bigano byajyaga mbere. Ngira ngo amwe mu mafoto agaragaza uburyo ki amasezerano yaje gusinywa hagati ya Katari ndetse na Kinshasa twamaze kuba twayatereka muri groupe yacu ni Songa Mbere, ndetse n'uburyo ki Felix Tshisekedi yarimo atemberana na Emir wa Katari nabyo twamaze kuba twabikugezaho. Ubwo rero kanda subscribe cyangwa se sabone, ubundi turushaho gukomeza kugenda tubana. Ibindi turaza kubikurikirana mu masaha ari imbere, dore ko muri Masisi aravuga imirwano, ndetse nyuma ya Masisi Walikale nuko bivuga ko nkuko ndimo bigaruka umutwe wa 23 wakurikiye, abaturage barimo bahunga imirwano yaberaga muri teritwari ya Masisi. Ugeze muri Walikale muri utu duce twa Walowa
nibwo rero waje kwitwikira ahangaha ufata umudugudu umwe nyuma yuko bari biyoberanije bihuje n'abaturage. Ibi rero ngo bikaba bikomeje kugenda bigaragara hano ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi nkuko biri kugaragara Lawrence Kanyuka nawe hari amagambo yaje kugenda avuga kuri ibi bitero biri kugenda biba. Ibi byose byagiye mu by'ukuri bigarukaho cyangwa se bikunze kugenda bivugwa, ngira ngo murabizi. Lawrence Kanyuka rero uyu mugabo akaba yavuze ko ngo ibitero byongeye kubagabwaho, nyamara yibagiza ko ibimenyetso simusiga byose birimo bigaragaza ko aribo batangije ibitero. Izi nyeshyamba zo mu mutwe 23 zashinjije coalition ya Wazalendo ndetse na FARDC kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano ngo kwe, ariko kandi kuri guhera kwa gatatu tariki 19 nibwo yavuze ko ngo iyi coalition ya Kinshasa harimo FARDC, harimo FDLR, avugamo bacanshura, avugamo Maimai Wazalendo, avugamo Senard, avugamo ingabo z'u Burundi, ngo baje kurasa ku mirongo y'imbere ku rugamba rero, ngo kandi barasa mu bice bituwe cyane n'abaturage. Ibyo bice ntabwo ya mentioninze byari byo, atariko turabyamagana. Ni Lawrence Kanyuka wavugaga ayo magambo, ariko abenshi baravuga bati sigaho wa mugabo we, turabizi ko ibice byinshi namwe ari mwe murimo murabimbura imirwano, ari mwe muri kugaba ibitero. Ngo kuko yanyomojwe rero mu by'ukuri nyuma yo gushyira hanze ubwo butumwa aciye ku rubuga rwe rwa X. Ariko kandi nanone ejo ibirindiro bya Tubimbi hacukurwamo y'agaciro muri Kalembu, drone zaje kuhakuramo akazi nyuma y'uko 23 yari igabije ibirombe. Abakoranaga na 23 barimo abashinwa bahungira mu mujyi wa Bukavu. Aya nayo ni amakuru ngira ngo y'ingenzi cyane witirwa ugomba kuba wamenya kubijyanye n'imirwano ndetse naho urugamba ruba rugeze, ukamenya cyangwa se ugasobanukirwa kila kintu uko yakiba cyifasha. Hanyuma rero bravo salute kuri adukurikiranye, reka nkubwire ko tuza kongera dusubira nanone mu masaha ari imbere tureba n'ibindi barabigezweho. Njye umva kuri mikoro na Bosco Mutaramu cyane ino Region Info, mwese mudukurikirana ndetse mudahwema kutwereka ko mu by'ukuri mudukurikiranye. Ndabashimiye, tuze gusura masaha ari imbere. Ku muntu utarakanda subscribe nicyo gene nako kanya ni kuri buti itukura yifyondeho, ubundi twikomereze. Hanyuma rero tuhurire muri songa mbere, ubwo ni muri groupe ya WhatsApp duganira ndetse tureba nuko ibintu bigenda mbere yuko tugaruka nanone kuri Region Info mu masaha ari imbere. Narungu murakoze cyane.